Karom Karbi ngorat kiram tang a video long samay litum Chethan bon lo wood chori polam Aphuthak. Lakh Rahul Gandhi pensi koilo BJP la penke Election Commission of India tumhansi. Alang litum chelang si wood Kanghu polo. Halabang so a video bangke litum dam elo stame non akimi alam ke klang tuke puthod Rahul Gandhi la Haryana election kiram tang 2024 election hood. Halaso hood 25 lakhs ke fake polo. Kimang humeme na lamang ke halaso a fake a wood long inut Brazil along a model aluso la model ke claim ang aluso halaso a photo si dokok bata inkoy rahinian bangso a photo lage pregjam amendment si bipon no labenge bangso a photo pen long ke a boots long si alang tum election jog lopo komal halake lasi lagi si fake pusi alang li klar dak man pachini pono aprang sinali tum a video lang pontha ni li pathek pan sinali tum hana paklang pon po इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान। फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, अब दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ। Alam maglason lo Haryana long la October chiklo alom ni pine 2024 kidam tang chiklo assembly election do pon lo halaso election hood congress mang aning che theklong la polo haiji pusa ning che the samya phi result klang lo congress mang ke rem del lo laso joini si alang litum bang kya sabo doubt do koklo polo la bangso doubt ki do joini si alang litum la check lo bangso ke check min se alang litum thekponong lo innud a photo same a batai do relo amen kapre lo la pen ke id same da ki chok thi do piglo Rahul Gandhi pe ningji pon lo alang li long h file do po bangso file along si alang li ka dok ve proof same do lab lo pro la pen ke alang li la press conference same alang li paklang pon lo ko mat amen si ki chok chima kuna nasi fake do maplo la si hadak men same alang li si example paklang pon lo la ki inut Brazilian a model alang li a photo log si a voter list log si ka dok ve pen ke 22 ane dokok alang tum la long ke ba boots long si alang tum same election mate vote jog don lo Lasopo si alang lihin ben stame tuning ripono o veki mietum pan democracy protect nangji. Lasopo sila election commission tum same chokchi pusi alang lipen jong pono. Nali tum kupilo ke mathala bang so putak na tum comments big tha.
Sitame Election Commission of India alang ni tumbang kaning jepon kela son alang tumai chikrong kreda lo alang tum ning jepon lo jongsi Rahul Gandhi matela Congress atum la an approve do pulutang de kicheng ang kuben chonghoi si action and edit lo pulo labang so H file ke paklang lagi si political drama bosi koi pon lok lo lagi si drama chot pulo nali to economic terms song jongsi lang lo pulutang de thek monong ji Haryana wood chori allegations. Rahul Gandhi claimed 25 lakh fake woods and one Brazilian model's face used 22 times to woods. Lasiri to matha sinang jongsi komane a party lason illegal asai claim lo plutang de koson si kerem unpo. Remunelo non langta 25 lakhs of wood Haryana pen plutang de lage. Itu manghume me nani bangke bang inkoi posone kapregalam. Same bangke bang koi jong si ke bad lo po an same isia party remji rempo haiji hypo same non mage 25 lakhs woods la suppose la Rahul Gandhi pen ningje pon alang itom lage 22000 of woods pen si kerem pon hadak election hot la si non mage 25 lakhs of woods si alang itom kachong hu polo alang li approve same paklang lo same hala election commission of India to mange chekrong repin la suppose kedam thanks tame alang itum la CCTV video footage an tame delete pon lap alang itum pipedet Rahul Gandhi alang li hanglo tame pipedet Brazilian a model a photo log si 22 times klang lo la cho takali lang 223 times la long ni a boot pen a photo alang li inut a photo ke klang log si 223 times amen mageda kapreg lo laben ke unidentified house mate pang tek te ahem da kidone ka bene system hala bang so ahem pen log si voters log si 501 pharo phora isi bang pharo phora isi an a voters do koglo edon wed ahem asi matha thana ni tum stame jongsil hai kado kave Rahul Gandhi kaning je alam lo plutang de ko son si BJP le kerem pa BJP ke remon elo lege stame bangso putha ko anong je song jine lan mai protected lo stame alang li approve an same paklang pon lo kado ko ben 25 lakhs of vote kang hu pot si alang li pen ning je pon lo Sorkar chori po sarkar mane government kanghu polo alang tum kanghu ben si alang tum government mate alang tum power ke chapari deng polo BJP to mange kai ke ningje so se ningje pon lo Rahul Gandhi ke election jong si remlo plotang de la ke nani EVM se akoi pipo la ben ke election commission ba se akoi pipo polo sitamela Haryana long Congress leader alang tum bang ke Rahul Gandhi ban support lo alang tum ben stame pressure pilo alang tum ben sabe ningje lo la Rahul Gandhi allegation ki pia puthak la ECI atum reply pivek nangji alang tum lamklar chipi nangji polo la chot takalilang Karnataka long a CM alang listame support lo la Rahul Gandhi phan bangke lasi Rahul Gandhi kaning je alam jong sia hok lo plutang te tum long thetan na question do ko son se election commission atum la son asai ki claim hai der lo ko son se BJP tum ben alang tum chipajir po si mate alang litum a favor ko son si dam rong lo ko son si BJP tum a favor mate alang litum han ko son si support rong lo lasa me litum han theta na question do jong si Rahul Gandhi kaning je lamang ahok plutang te stame Rahul Gandhi jong si chobai lo plutang te last time isi theta na question do ko Rahul Gandhi ko pipo si akoi pitab re lo alang li approve bang ke paklang pa me lo stame ko ana hok ne la sola mang litum chini ne ilitum kedo la ke democracy a dead along si do lo jong si la soa lambang mate la Rahul Gandhi ke paklang lambang ahok lo plutang de litum democracy person ke ave pin litum adet bangke alitum chobai chokai mate la fake wood pen loksi ke chepahai lo plutang de la ke dead bangke hengo dakpo mi sensitive pola pai ka preka party ke hai ji ajak ko mosevelo ate alang litum fake wood pen loksi chepahai la suppose la soputhak bangke komal kang saipo la sami si theta na question do koklo Rahul Gandhi pe bang paklang polo same la bang soputhak investigation pa meji bang komat lo ki claim ji hala same isi theta na question do koklo social media lo bang preexam alam ningje lo Rahul Gandhi bang ke support tum bang ke alang li mesen lo alang li a courage ang thinje pathi si la halam paklang dak kon mi piglo poka ningje tum same dolo adek tum bang ka ningje ke lagi alang li ratum attention ratum na palang prong nang na pachini nang pu aphansi alang li la son ki claim lo poka ningje tum same dolo same la 22 in no also la Brazil long a model bang a dead a model a photo si dag India long si a photo bikok si dag preexam a men ki bi la ke a hok lo plotang te ilitum a democracy a system mang ke danger piglo lage ke pheri me belong si dolo Rahul Gandhi kaning jipon kel ke Haryana pen chotkri labang so H file ke do ke alang li long plo la son tak preexam a states a H file alang li long do olang plo
Program states along approve alang li long doping lang polo stame alang li particularly isi Haryana bang alang li chusi alang li la media thingno alang li bang so Aphuthak bang Paklang lo no magelitum isi Kanghu sonsi de koklo komat man silitum kroipo Rahul Gandhi pan silitum kroipo ma matelitum Election Commission of India alang itum kaning jelam si kroipo nalitum kupilon ningar loke mata hala bang so Aphuthak na itum comment speak tha bang so video bang ilitum pone Chethan chonang kapreka video long puthode itum kapreka lam Chethan tunang domei thak me kardom